الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا
محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، برادران اسلام، پیارا مسلمان بھائیرو، عزیز دوستو، اواں پیاری جماعت جے آڈو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ جے پاک کلام قرآن مجید جی ہکڑی آیت سگوری موں اواں جے آڈو تلاوت کئی آ، جن جے بارے میں چند گزارشوں اواں جے خدمت میں مکھے عرض کرنیوں آہن، اواں پیاری جماعت کے اوے بدھنیوں آہن۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ شان پانجے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے مو گناہگار کے حق ہی سچ بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے۔ تواں اساں ائی سبری بدھن وارن کے شال رب کریم جل جلالہ ومن والہ حق ہی سچ بدھی ان جے متھا عمل کرن جی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا دوستو، اج ہن اواں جے گوٹھ میں اجو کو ہی جلسو جن جو عنوان تہاں قائم کیو آ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، ان سلسلے میں آؤ تہاں جی خدمت میں کچھ عرض کرن جو ارادو رکھاں تو اواں اطمینان سا محبت ذوق ऐं شوق سا ویہی ऐं توجہ سا چند ڳالهيون ٻڌندا त انشاءاللہ تبارک و تعالی اواں کي موضوع ऐं مفہوم بھی سمجھ میں ایندو۔ خدا تبارک و تعالی کھان دعا کندا رہو त اللہ تعالی تواں سان سڀني جي حاضري قبول فرمائے۔ ہی پروگرام کڏهن کڏهن قسمت سان ٿيندا آهن جيڪي خالص مذهبي آهن، اللہ جے رسول جے رضا جے واسطے اسی بھی آیا ہوں، امی بھی آیا ہو، نہ اواں جو کو دنیا جو مقصد آ نہ اساں جو کو دنیا جو مقصد آ، مقصد صرف یہ ہے رب کریم جی ذات بابرکات راضی تھے، اساں جا گناہ خدا تبارک و تعالی معاف فرمائے، اساں جے ہن عمل کے خدا تعالی اساں جے آخرت جو توشو بنائے، ऐं इन सां गॾु इहो बि अहम मक़सदु आहे त असां पंहिंजो अक़ीदो दुरुस्त रखूं, पंहिंजे नज़रिये खे सही कयूं, पंहिंजा अक़ाइद पंहिंजा ख़्यालात उन तरह रखूं जीअं अल्लाह जे पाक क़ुरान ऐं महबूब पाक जे पाक हदीस में अल्लाह असांखे ॿुधायो वियो आहे। क़ुरान ऐं हदीस असांजे लाइ रहबरीअ जे वास्ते सहीफ़ा अल्लाह जो कलाम अल्लाह पाक रवानो फरमायो। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशादात फरमाया उहे मुस्लमाननि जे रहबरी जे लाइ मौजूद आहिनि इंशाअल्लाह क़यामत ताईं हूंदा। खुदा खां दुआ इहा कंदो रहो त रब करीम तो असांखे उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मां पंहिंजे मौज़ूअ खे शुरू कयां। आयत करीमा जो तर्जुमो मां तव्हांखे बाद में थो ॿुधायां। अॻु में चंद तमहीदी कलमात अवां जी ख़िदमत में अर्ज़ कयां त जीअं तव्हांखे मुंहिंजो मौज़ू सम्झ में अचे। उन खां बाद में आयत करीमा जी माना ऐं उन सां मुतालिक़ मसाइल अर्ज़ कंदुसि। हिकिड़ो दफ़ो मोहब्बत ज़ौक़ ऐं शौक़ बुलंद आवाज़ सां हज़रत हबीब करीम जे मथां सलाह शरीफ़ पढ़ंदा हलिजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो ग्राउंड विरांडा सॼो भरियो पियो आहे, जगह कान्हे का, पर सभु सलात कोन था पढ़ो, सभिनि जो आवाज़ अचणु खपे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। दोस्तो तवज्जो करे हीअ ॻाल्हि ॿुधो। तव्हीं ऐं असीं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लमान आहियूं। असां मुसलमाननि जो अक़ीदो ई ईमान आहे। उन मुताबिक़ असांजो अक़ीदो ईमान आहे जीअं अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो आहे
خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات پانچ ذات لا ارشاد تو فرمائے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کھا سوا ॿियो को बि इबादत जो लाइक़ नाहे. जेकॾहिं इबादत जो लाइक़ आहे त हिकिड़ो अल्लाह आहे. अल्लाह पाक अॻिते इरशाद फरमाए हुवल हय्युल क़य्यूम. ओहो रब करीम जल जलालहू अमन वालहू जेको हय्यु आहे, ज़िंदा हमेशा खां आहे, क़य्यूम आहे, क़ाइम आहे. خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات جو شان آ. خدا پاک جی ذات بابرکات کا اگ میں کا شے کا نہیں. اے جڑے کچھ بھی کون ہوندو جہان فنا تھی ویندو تب ہمیشہ ہمیشہ رب ہوندو. الحمدللہ اساں بے خدا کو نہ پوجیندا آہیوں. اساں بے اللہ جی عبادت کو نہ کندا آہیوں. اللہ پاک جے ذات بابرکات سا ذات میں ای صفات میں کہیں شریک نہ ہوں کندا. خدا پنجے ذات میں بھی وحدہ لا شریکا. خدا تعالیٰ پنجے صفات میں بھی وحدہ لا شریکا. ازلی ابدی قدیم ربا. جڑے کا شے کا نہیں تڑے بھی رب ہویو. اے جڑے کا شے کا نہ ہوندی تڑے بھی رب ہمیشہ ہوندو. مکھے یقین آ تے اواں جو بھی ہو عقیدو ہوندو جو کو مارس تو کیا. اواں جو ہو عقیدو آ ہاتھ متھے کھڑی ٻڌايو الحمدللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا ہو. مسلمان 24 کلاک نماز میں باغ میں اٹھندے وہدے سمن جے ٹائم تے ننڈر ماں اٹھن جے ٹائم تے وچاندو لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ پاک جے ذات بابرکات کا سوا عبادت جو کو لائق کونے کو. جے کرے عبادت جو لائقات ہے اللہ پاک جی ذات بابرکات. خدا جے ذات کے وحدہ لا شریک منے. ان کھا پوچھندا ہوں محمد رسول اللہ. یہ صحیح ہے نا. اگر میں خدا تعالیٰ جے وحدانیت جو اقرار اعلان کدا ہوں. ان کا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے رسالت کے قبول کندا ہوں. اگ میں چوندا ہوں لا الہ الا اللہ. کو بھی عبادت جو لائق نہ ہے مگر ہکڑو اللہ. الا اللہ کا پہنچوندا ہوں محمد رسول اللہ. اے محمد مصطفیٰ اللہ جو رسول ہے. مجھا سجنا جکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے ایمان تو آنے ان کے مشرک چیبو. وہ شرک کندو. اواں گوٹھ جو نالو شاہ لالو رائک. اواں جو جے اہل سنت جماعت جو مسجدیوں ہن انہن جو منہ کعبے دے یا گنگا دے. کعبے دے نا نماز پڑھدا ہو نیت کم نماز منہ طرف کعبۃ اللہ شریف. یہ چوندا ہو نا صحیح. یا منہ طرف بغداد شریف کعبۃ اللہ شریف. یہ چوندا ہو نا. حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سمدانی قطب ربانی حضرت پیران پیر جناب دستگیر رحمت اللہ علیہ کے اللہ جو بانو منیدہ ہو یا اللہ. اللہ جو بانو پر پیارو بانو. کلندر شہباز بھٹائی صاحب سچل سرمست رحمت اللہ علیہ جکے بولیاء کاملین ہے ان کے چھا منیدہ ہو. اللہ جا پیارا اللہ جا صالح بانا جن جلال اللہ پاک جی ذات بابرکات قرآن پاک میں فرمائی دعا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو ما اللہ اعلان تو کیا رب تو چوے
رب تو چے ماں اعلان تو کیا خبردار اللہ جا جے کے دوست ہن لا خوف علیہم انہن جے متھا کہیں قسم جو کو خوف نہ ہے ولا هم يحزنون اللہ جا دوست غمگین بھی کو نہ تھیندا ان دنیا میں بھی اللہ جا خوف اللہ پاک جا ولی بے خوف رہندا آخرت میں بھی اللہ جا ولی بے خوف رہندا مجھا پیارا دوست و عزیز ہو جے کہ اللہ تعالی جی ذات بابرکات لا خوف ای لا حزن فرمایا اصحاب انہن کے اللہ جا پیارا بانا قبول کندا ہوں اللہم اللہ انہن کے اسی نہ چوندا چھا چوندا ہوں اللہ جا پیارا بانا اللہ جا پیارا خلقل اللہ پاک جا پیارا بندہ اوے بھی عبادت کندا ہاتھ اللہ جی سجدو کندا ہاتھ بے اللہ کے اے اساں کے بھی دگو ہو دسے ویا کامل مرشد دسیو او اساں جا مرید کو مرشد چوندو زبان سا ذکر کر کو چوندو دل سا لا کے یاد کر کو چوندو 4 تسبیح ذکر جو کر کو چوندو 6 تسبیح ذکر جو کر جدا جدا طریقہ بیٹا صاحب رحمت اللہ نے فرمائی دعا کسر ہکڑی کوڑے کڑس گڑکھیوں وہ جاڈو کیا پرکھ تاڈو ساجن سام ہو اللہ اکبر دوستو عزیزو مسلمان بھائرو توجہ جی ضرورت غور کیو اللہ پاک جل جلالہ من والو جا نیک بانا نسری داہن اللہ جی ذات جو اللہ پاک جی ذات جو ذکر کیو اللہ جی عبادت کیو خدا کے راضی کیو اے ایے چیبوا جہتے رب راضی تھے کہ چھا کندو قاضی ملہ المولا فلہ الکل جہ جو رب تو ان جو سب اساں اہل سنت وارا اولیاء اللہ اساں ان جے کرے محبت کدا ہو جو اللہ عجیب ان سا محبت چھڈو بابا چھڈو تو ونجن اتھا وی لگائی آخر بارڑن قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرمائے تو قرآن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو تا اللہ جی ذات بابرکات جے کہ ایمان وارا ہم ان سا محبت کندو انہن جو رب دوست ایتری تا خدا تبارک و تعالی ایمان وارا سا دوستی رکھیا جو یخرجہم من الظلمات الی النور خدا پاک جی ذات بابرکات لکھے کفر جے اوندا ہی اکھا کڈی ایمان اسلام وارے نور دے آنی دعا جیسا اللہ دوستی کرے اللہ جیسا پیار کرے رب کریم جیسا محبت فرمائے اے رب چوے تو مجھا یار ہن مجھا دوست ہن ماں ان کے انعام ڈی دو ان اللہ جے دوستن جے آڈو کفر جی اندھیری وے جھی کا نہیں دیا چھتون جو رہبر کیرا رب ہدایت کرنے وارو کیرا رب کریم جی ذات وہ جے کہ رب ڈھکی دو جے کہ رب رکھندو مجھا پیارا دوست عزیز تے کہ کا پرواہ کا نہ ہوندیا اساب ان جے کرے ان سا دوستی رکھدا ہوں جو اللہ جا دوست ہل اللہ جا پیارا ہل اللہ جا دانا ہل رب کریم جی ذات بابرکات ان سا پیار ای محبت کردو اسا جو ایو ہی عقیدو اسا خدا کھا سوا بے کہ خدا منیندا ہی نہ ہوں پھر اسا جو صاف شفاف عقیدو سج کا ودیک روشن عقیدو جے میں کئی بھی قسم جی کا آلاش گانے کا تو جکر نہ کو بے وقوف سا کے چوے تے مشرک ہن شرک تھا کن تو مجھا ادا او پان مشرکا چھاجے کرے تا ٹریڈے کے سجو جہان ٹریڈو نظر ہی دعا یہ قانون تھا جے جڑا کہ سدھی ہوندی اکھیوں نہ جو اللہ پاک سدھی اٹھائیوں ہونیوں او سولو ڈسندو سدو ڈسندو ائی جڑا کہ ٹریڈی ہوندی ارٹھا تھا گھڑائی ٹریڈا ٹریڈو مارو گھمن تھا او ٹریڈو جو کو ہوندو ٹریڈو او ہک ما ٹرے پو ڈسندو سبحان اللہ آئے تے ہک پر ڈسے پو ٹرے مکھے بدھا تے ہک جو ڈو یا ٹریڈے جو ڈو مجھا سونا جیکو نہ اہل سنت و جماعت کے مشرک چوے یہ ٹریڈو ٹریڈو جیکو پان دیکھے مجھا ادا پانچے دل جی فتوا رہی حقیقت میں ہن جے دل میں شرک جو خدش ہوا اسا کے تو مرشد اڑو سمجھایا اوتھے دے لا الہ الا اللہ جو ذکر پڑھو
سبھی چو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ سبھی تو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی الحمدللہ موحد آہوں اساں توحید کے منع وارا ہوں اساں واحد وحدہ لا شریک جے متھا عقید و ایمان آن وارا ہوں خدا سا نہ کہ ذات میں شریک ادا ہوں نہ کہ صفات میں شریک ادا ہوں ہنن سمجھو کونے تو توحید چھاہے شرک چھاہے توحید ای شرک جے فرق جی خبر پئجی وجن تن جو دماغ ٹھکانے اچی وجے. اللہ ازلیہ ابدیہ قدیمہ واحد وحدہ لا شریکا ہمیشہ کا رب آہے ائی ہمیشہ ہوندو. ہن ہکڑی گال مکھے تا بدھایو تے اللہ پاک جل جلالو امن والو جکو ہمیشہ کھوا جڑے کا شے کان ہوئی کچھ بھی نہ ہو رب ہو. ٹھیک ہے نا کا شے نہ آدم نہ ملائک نہ زمین نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ جمادات نہ باتات کا شے کا نہیں ساہدار شے کا نہیں بے جان کا شے کا نہیں عدم ہو وجود ہوئی ہی کو نہ کو خدا جی ذات واحد وحدہ لا شریکا ہمیشہ ہمیشہ کا رب کریم جی ذات بابرکات آہے ہر دل ہمیشہ رب آہے ائی کا شے کا نہیں تو اللہ جی ہکڑی صفت آ قرآن کو پوچھو. اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو تمہارا رب رزاق آیا رزق ڈیندڑو آیا رزق ذو القوت المتین مضبوط طاقت وارو آیا ایڑو رزاقا ان مالک جے ذات بابرکاتا قربان وجا جو کیڑی اکھے کن ملے پیو ہاتھی اکھے من ملے پیو خدا جے خزانے میں کھوٹی آہے کانا یہ پیو کھارا ہے جو خبر ہی گانے جنی دادن بجو تنی تو جو آسرو پوئے ابھاری سجو اول دی انہن کے زمیندار سیلرن وارا اب جادا کارخانن وارا مجھا بھاو عزیز موٹرن وارا بینکن میں ڈوکڑ رکھن وارا رزق روزی جے تلاش میں فکر میں ہن پر جے کا شے کانے کا صبح جو تھے تو رزق کمائے تو اچے ماں سیرا دی کہیں ستو پیوا ایڑی پیاری نندر تو کرے جو سبحان اللہ صبح جو تھے تو کا شے کانے کا وری رب کو نئی روزی پیو گرے. ویل میں تو وڈے روا ویل میں تو زمیندارا ویل میں تو مجادا سیٹھا سجو ڈی متھو ہڑی 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 ہی ڈوکڑ ہی پیسہ ہی کم ہیڈا ہوڈ آدھی رات جو ستو پیا بسترے تو پیسہ پیو گڑے آدھی رات ننڈر کان تھی اچیس وری جے ڈمی ڈمی سمے تو پیو تو مجھا پیارا دوست خواب میں بھی اٹھو مجھا پیارا دوست کاروبار ہلائے ننڈر میں بھی جیکی میں جو سجاگ سٹے میں سہی جیڑی ننڈر دی حالت آ وہ ساگو کاروبار آ صبح جو تھے تو مجھا پیارا دوست جی پریشان حال آ ہی قرض ڈنو آ ہی وٹھنو آ ہی کرنو آ وہ بھی کھائے پیو پر جنجے گھر میں کا شے کانے کا تے کہ رب کھارائے پیو. ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها خدا تعالی جی ذات بابرکات فرمائی دعا تا جے کو بھی دنیا جے تختے تے چرندر پرندر سادارا رب کریم جی ذات بابرکات ان کے رزق پہنچائی دعا ہے روزی سویرہ ان کے عطا فرمائی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو تو فرمائے ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ تبارک و تعالی رزاق ذو القوت المتین جے کو مضبوط طاقت وارو ہن سب چو گجیت اللہ الرزاق ڈاڈے چو اللہ ہمیشہ کا رزاق ہمیشہ رزاق ہوندو
हिकिड़ो मसइलो हाणे ॿुधायो। रज़ाक उनखे चइबो आहे जेको रिज़्क ॾे ॿिए खे। पाण खाईंदो आहे, जहान खाराईंदो आहे, पाण न खाईंदो, ईअं न सही। हाणे रज़ाक जी सिफ़त ई आहे, हिकिड़ो आहे राज़िक, ॿियो आहे मरज़ूक। हिकिड़ो आहे रिज़्क ॾींदड़, ॿियो आहे रिज़्क खाईंदड़। हाणे सवाल तव्हां खां इहो थो कयां लालू राय वारा त अल्लाह ताला त अज़ल खां अबद खां हमेशह खां रज़ाक हो, पर का शइ कान हुई, न ज़मीन न आसमान, न कीड़ा न माकोड़ा, न गेरा न पखी, न पखड़ न मलाइक, न हूरू न गिलमान। अल्लाह पाक हो, अज़ल खां हमेशह हमेशह हो, का शइ कान हुई। रब जी सिफ़त क़दीम आहे, रब असुल खां रज़ाक आहे। जॾहिं असुल खां रज़ाक हो त कंहिंखे पे खाराई? ला शरीक त आहे, त ला शरीक रब थो चए त मुंहिंजी सिफ़त आहे रज़ाक, रिज़्क खाराईंदड़ आहे, अज़ल खां, शुरू खां, हमेशह खां, सदाई आहे, सदाई हूंदो। पोइ जॾहिं का शइ कान हुई त कंहिंखे पे खाराई? पोइ कीअं थियो रज़ाक? हाणे ॻाल्हि ॿुधो मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे, मुंहिंजी ॿी बि सिफ़त आहे, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। बेशक रब करीम जी ज़ात बाबरकात गुनाह बख़्शींदड़ बि आहे त रहम कंदड़ बि आहे, गफूर बि आहे, रहीम भी आ। गफूर उनखे चइबो आहे जो गुनाह बख़्शे, रहीम उनखे चइबो आहे जो रहम करे। रब तो चए मां अज़ली अबदी क़दीम आहियां, का शइ कान हुई दुनिया में त को हो कोन कंहिंजा पे गुनाह बख़्शई, दुनिया में का शइ हुई कान कंहिं ते पे रहम कई। मूंखे सम्झ नथी अचे। और मुंहिंजा प्यारा दोस्त, रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाए, मुंहिंजो शान आहे मुहयी व मुमीत, मारींदड़ ऐं जियारींदड़। रब थो चए मारींदड़ मुंहिंजी सिफ़त आहे, जियारींदड़ मां अल्लाह जी सिफ़त आहे। सवाल थो पैदा थिए, अज़ल खां अबद खां हमेशह खां रब आहे, का शइ हुई कान, पोइ जॾहिं कुझु कोन हो त कंहिंखे पे मारियईं, कुझु कोन हो त कंहिंखे पे जियारियईं। इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। सम्झो था अलाए न? ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त, इहे तव्हां सभु ख़ुदा जूं वसफ़ूं ॾिसो, जेके रब करीम जे ज़ात बाबरकात जूं सिफ़तूं आहिनि, अवां सभिनी ते गौर कंदो। रब पाक जी ज़ात बाबरकात पाण त क़दीम आहे, पर ख़ुदा जूं सिफ़तूं बि क़दीम आहिनि, हमेशह खां। जीअं पाण आहे, तीअं सिफ़तूं बि सदुस हमेशह खां वठी आहिनि। इहे कोन त पाण अॻु में हो, सिफ़तूं पोइ लॻियूं न। अल्लाह पाक जूं सिफ़तूं बि क़दीम आहिनि, ज़ात बि क़दीम आहे, गफूर बि क़दीम ज़माने खां आहे, रहीम बि क़दीम ज़माने खां आहे। रब तो चए मां सत्तार आहियां, सत्तार। मिटाई से फरमाए तो सतुर कज सतार, आऊं उघाड़ी आहियां ढकज ढकणहार, ॾई पाद पनाह जो। मुंहिंजा प्यारा भाव अज़ीज़, जेकॾहिं रब करीम जी ज़ात बाबरकात सत्तार न हुजे त पाण हली कोन सघूं। रब जी सिफ़त सतारियत वारी इहा न हुजे त पाण हिकिड़ी विख बि नथा हली सघूं। ॾाढ़ी आहे, पटको आहे, माण्हू हथ था चुमनि, साईं साईं था कनि पिया। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, ज़ाहिर में ॾाढो निमादी आहे, नेक आहे, परहेज़गार आहे, मस्जिद जो पेशमाम बि आहे, क़ुरान बि पढ़ाए थो पियो। माण्हुनि खे का ख़बर कान्हे, का सभु को थो चए नेक आहे, सालिह आहे, पर हिन जे अंदर जी ख़बर ख़ालिक खे आहे, हिन जे कमनि जी ख़बर ख़ालिक खे आहे, लिक चोरी वारे मामलात जी ख़बर अल्लाह पाक खे आहे। त तूं माण्हुनि जे अॻियां छाहे, अल्लाह जे अॻियां छाहे? रब थो चए परवाह न कर, मां सत्तार तोखे ढकियो वेठो आहे। हक़ीक़त आहे दादा, सबको पंहिंजे गिरेबान में निहारे। ज़ाहिर में पंहिंजी मोतबरी ॿिए क़िस्म जी आहे, ऐं अंदर में पाण छा आहे उहा ख़ालिक खे ख़बर आहे। जेकॾहिं पाण वारो अंदर खुली पवे ऐं जहान खे ख़बर पवे, इहो ज़ानी अथव, इहो चोर अथव, इन राति ज़िना कई आहे, इन शराब पीतो आहे, ही फलाणो चोर आहे, हिन खून कयो आहे, हिन ही ॾोह जो कमु कयो आहे, हिन हीअ बुराई कई आहे। रब करीम जे ज़ात बाबरकात जो कसम आहे, अगरि जेकॾहिं इहा ॻाल्हि खुली पवे त दुनिया में को हली कोन सघे, कारोबार कोन हली सघे। पर वाह कारीगर तुंहिंजे कुदरत तां कुर्बान वञा, वाह सतार रब तुंहिंजे सतारियत तां कुर्बान वञा। केॾा बि ऐबदारूं पर सदके मुस्तफ़ा जे ढकियो वेठो।
رب سے فرمایا تو میں ستار آیا اے بھٹکی دو آیا وہ گاڑی دو نہ آیا رب پاک جی ذات بابرکات کا جائے بنو گاڑی دو ہانے بدھائے تو مجھا بچڑا بھا جری کا شے کا نہیں تو کہے پہ ڈھکے ازل کھاؤں ابد کھاؤں ہمیشہ کھا شروع کھا سدائیا کچھ بھی کو نو پو کہے پہ کھا رہے کہے پہ جیا رہی کہے پہ مارے کہے پہ ڈھکے نہ کہتے پہ کاوڑ کی تاجو سمجھو تالا ہے نا ہر ایو ایڑو ڈگھو مضمون آ جے علت ماں ڳالهايا ته یہ سڄي رات گزري وڃي صبح ٿي وڃي ڳالهه کٽدي ڳالهه پر مڙي تها کي مثال ڏئي سمجھايم ته جي تها جي دماغ ۾ ڳالهه مونکي ڳالهه اجا ٻي کرڻي آ هاڻي ڏسو الله پاک جو صفتون قديم الله تعالى هميشه کا پدري سب صفتون خدا جو ازل کا ابد کا هميشه هونديون تو اللہ پاک جی ذات بابرکات جي صفتن جو اظهار کیئن ٿيو اسان بھی سوچ تھا کیوں رب پاک پر پاڻ تو فرمائے ہاں تو مسئلہ کھولے اللہ تعالیٰ فرمائے تو کنت کنزا مخفیا ماں ہکڑو مخفی خزانو ہس اہڑو خزانو جو کہیں کہ خبر کا نہیں خبر ہوندی آ مخلوق کے خالق تو چے ماں ہمیشہ کھایا خالق ہمیشہ کھائے مخلوق ہوئی کان ہر خالق جے خزانے جی مخلوق کے کی خبر پوے جو تو مخلوق آہے کان کا رب تو چے ستار ہمیشہ کھایا پر کہیں کہ ڈھکیا رزاق ہمیشہ کھایا پر کہیں کہ کھارایا غفور ہمیشہ کھایا پر کہیں کہ معاف فرمایا رب تو چے رحیم ازل کھوں ابد کھوں آیا پر کہتے رحم فرمایا جیاری دڑ ہمیشہ کا آیا پر کہہ کے جیاریا ماری دڑ ہمیشہ کو آیا پر کہہ کے ماریا اللہ تعالیٰ فرمائے تو مکھے شوق چو فاحببت ان عرفا ما رب کریم جے ذات بابرکات کے محبت تھی ما رب پاک جو ارادو تھی پیو تما پاڑ ظاہر کیا چھا کیا پاڑ چھو ایڑو مخفی خزانو نہ کا شے ہوئی کا نہ سنانے اس کے نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل کا شے کا نہ ہوئی ملائکہ کو نہ غلمان کو نہ حورو کو نہ عرش کو نہ کرسی کو نہیں اللہ پاک جی کا مخلوق کا نہیں 1.25 لکھ نبی اب کو نہ کا شے کا نہیں ہکڑو واحد وحدہ لا شریک رب کریم ہو ازل کا ابد کا ہو ہر چے تو ماں اکیلو آیا پر مکھے شوق تھو چھا تھو ڈاڈے تو چھا تھو محبت تھی فاحببت مکھے محبت تھی اب باہر نہ رکھے تو تھارے چھڑیو اتے کڈو نے شور تھا اٹھا کن پرے بہارو نے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا دستگیر زندہ باد صلاة بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ پیارا دوستو عزیزو مسلمان بھائیو غور جی ضرورت رب تعالی جی ذات بابرکات فرما پو مکھے شوق تھیو مکھے محبت تھی مکھے ارادو تھی پیو تو ماں پاڻ ظاہر کیا ماں پاڻ کھے ہن پاڻ ظاہر کیا کرے ایڑی شے ٹھاہے جیکا ڏسیس نہ ایڑی شے پاڻ پیدا کرے جیکا سڃاڻيس نہ صحیح ہر رب تو چے مون پنهنجي سڃاڻپ لاءِ هڪڙو قدم کيو مولا چھا کئی اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرما فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما رب کریم جے ذات بابرکات پنجے ذات بابرکات کے ظاہر کرن جے لائے پنجے ذات کے دنیا جے آڏو کھولن جے لائے محمد جو نور پیدا کیو حضرت حبیب کریم جو نور پیدا کیوں اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں پنجے ذات کے پاڻ کے ظاہر کرن جے لائے محمدی نور اٹھایو سب چو صلی اللہ علیہ وسلم زور سان چو صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات لائے اساں جو ایمان آ تا اللہ خالقا محمد کریم جی مخلوقا چو اللہ خالقا محمد کریم جی مخلوقا مخلوق نہ کہتے باجے کو پیدا کل ہو جے ہر اللہ خالقا محمد مخلوقا اللہ جو پیدا کلا اللہ ہمیشہ کھوا اللہ تعالیٰ پنجے حبیب کے پو پیدا کیا پر پو تو پیدا کی پر کدہ پیدا کے وہ خود حبیب پانا تو بدائے
یا رسول اللہ سب چو یا رسول اللہ. صحابی سگورو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے تو یا حبیب اللہ مکھے بدھایو توا ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ مکھے ایترو بدھایو تا جیکا اللہ پاک جی مخلوق آ ان میں تمہیں بھی شامل آئے ہو ملائکہ بھی سوا لکھ نبی بھی زمین بھی عرش بھی کرسیوں بھی اللہ پاک جو سجو نظام آ یہ سب جو سب اللہ جی مخلوق آ مکھے ایترو بدھایو تا سب کا اول اللہ کہہ کے ٹھاہو. نبی کریم جی ذات بابرکات جواب تھوجے اول ما خلق اللہ نوری. او سوال کرن وارا سب کا پہریا اللہ ماں محمد جو نور پیدا کیو. مجھو نور پیدا کیو سب کا اول چاہی آدم کھا چاہی ان کھا با اول نوح کھا چاہی ان کھا بھی اول حضرت جبریل کھا چاہی ان کھا بھی اول حضرت میکائیل چاہی ان کھا بھی اول اللہ پاک جے پانجے عرش کھا چاہی ان کھا بھی اول کرسی کا بھی اول لوح کا بھی اول کائنات ہر شے کا اول جے کے مخلوق جا اقسام ہم انہی تمام اقسامن کا اول. یا رسول اللہ جے اول تمہاں کے اللہ پاک پیدا کیو تو ضرور ڈہاڑو کہڑو ہو سن کہڑو ہو سال کہڑو ہو مہینو کہڑو ہو وقت کہڑو ہو گھڑی کہڑی آخر مدت کہڑی رب کریم جی ذات تمہاں کے کہتا موسم میں ٹھايو ہوندو ہن تمہاں جے غالو رائے کہ گوٹھ میں جلسو تھیو اواں چوندو بابا سومر جی رات ہی آتر جی رات ہی فلانو ڈہاڑو ہو فلانی تاریخ ہی فلانو مہینو ہو فلانو سن ہو اواں بدھائے تا سگو پیا اللہ پاک نے حبیب کا پوچھو یا رسول اللہ اواں جو جڑے اللہ پاک نور پیدا فرمایا سن سال کہڑو آ پاڻ فرمائن تھا سن ۽ سال جو تعلق سج سان ہوندو آ چنڈ سان ہوندو آ سج اڀرندو آ لہي ويندو آ ڏينهن ختم ٿيندو آ رات ہوندي آ رات ختم ٿيندي آ ٻيو ڏينهن ٿيندو آ 30 ڏينهن ٿيندا آهن مهينو گذرندو آ 12 مهينا ٿيندا آهن سال ٿيندو آ 100 سال ٿيندا آهن صدي ٿيندي آ اهو سج چنڊ جي نظام سان بدل آ پر جڏهن الله پاک منهنجو نور ٺاهيو لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر. اللہ پاک جی ذات بابرکات میں جو نور پیدا کیو ہو ان وقت میں نہ کو آسمان ہو نہ کو زمین ہی نہ کو چنڈ ہو نہ کو سج ہو پو توا کے ٹائم مہینو کیڑو بدایا کاش کا نہیں محمدی نور اول پیدا تو تاریخ سن سال کیڑو بدایا ہوا کاش کا نہ ہوئی ازلی ابدی رب کریم ہوتا خالقہ ان خالق جی دگالی کانے کا گالا مخلوق جی مخلوق میں کا شے کا نہیں سبق اول اللہ تعالی مجھے نور کے پیدا فرمائے. اللہ یہ چھکرا تھارے سے صلاة بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. عزیز و دوستو توجہ کے غور کرو محبوب پاک علیہ السلام جی ذات بابرکات فرمائن تھا رب کریم جی ذات تیری مجھے نور کے پیدا فرمایو ہانے مجھے نور کے چھو پیدا کی اللہ تعالیٰ فرمائے تو فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ ماں کے محبت تھی مکھے خیال تھو ارادو تھو ماں رب کریم جے ذات بابرکات کے تو پان ظاہر کیا پہجو تعارف کرایا تو پہجے تعارف جے لا محمدی نور جوڑیں باقی مخلوق کا تھا اٹھائی خدا جو حبیب پاک پان فرمائن تھا فَجَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءَ رب کریم جی ذات بابرکات ان کا بعد میں مجھے نور پیدا کرے ان مجھے نور جا رب پاک 4 حصہ کیا ایسا تھا فَجَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءَ اللہ پاک جی ذات بابرکات ان جا 4 حصہ کیا تو 4 حصہ چھا تھو پڑھ فرمتا پہرے حصے ماں مجھو نور 4 حصہ تھا ان مجھے نور جے 4 حصن ماں پہرے حصے ماں اللہ عرش ٹھائیو 2 حصے ماں اللہ کرسی ٹھائی 3 حصے ماں اللہ لوح
محفوظ اٹھاयो دیکھو چوتھو حصو بچو نبی کریم فرمائن تھا ان کے اللہ پاک وری 4 حصہ کयो ان کے رب کریم وری 4 حصہ کयो جمل بیو دفعو 4 حصہ تھا حبیب کریم جی ذات فرمائن تھا ان بے دفعے چینے سلما پارے سے مولا آسمان اٹھایا بے سے مولا زمین اٹھایوں تے سے مولا تبارک و تعالی پانی پیدا کयो وری جو کو چوتھو حصو بچو آ سرکار فرمائن تھا اللہ پاک کے وری 4 حصہ کयो حبیب فرمائن تھا دری ہاں بیو دفعو دفعو چوتھو حصو 4 تھیا ہاں جو پارے سے مولا جنت اٹھائی بے سے مولا جہنم اٹھایو تے سے اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات سجو چنڈ اٹھایا ان بعد میں جو چوتھو حصو بچو آ ان کے اللہ پاک وری 4 حصہ کयो حبیب فرمائن تھا جے کہ وری چوتھو دفعو 4 حصہ تھا پارے سے مولا پاک زمین اٹھائی بے سے مولا جانور اٹھایا تے سے مولا پاک پکھی پکھڑ پیدا فرمایا وری جے کو چوتھو حصو بچو آ ان کے اللہ پاک وری 4 حصہ کयो ان چین سن کرن کا بعد میں پارے سے مولا پاک جنت اٹھایا بے سے مولا پاک ملائک اٹھایا تے سے مولا تبارک و تعالی جل جلالہ من والو حورو غلمان پیدا فرمایا وری جے کو چوتھو حصو تھو ان کے اللہ پاک وری 4 حصہ کयो ایو حصہ تھیندا ویا مخلوق پیدا تھیندی وئی یا ایڈی ت ڈگھی حدیث جو ما بیان نتھو کرے سگھا پيو پر آخر میں فرمائن تھا کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ بدھن وارو بدھی چھڑیو ساری مخلوق مجھے نور ما محمد اللہ جے نور ما ساری مخلوق مجھے نور ما چو ساری مخلوق مجھے نور ما کہ تو چوے نبی پاک یعنی مجھے نور ما رسول اللہ جے محمدی نور ما ساری مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی ان کا بعد میں وری مصطفیٰ جے نور کے اللہ تعالیٰ پنجے نور ما پیدا فرمایا مجادا ٹھٹے نے مجھے تقریر ہی ماں یا موضوع مجھو ہو ان تے ڳالهايم اها حدیث جو ٻڌايم ته ساری مخلوق نبی کریم جے نور ما اي نبی کریم اللہ جے نور ما ہکڑے وهابي چٹھی لکھی جیسے تواں جيڪا حدیث تا ٻڌايو ان مجا ته معلوم ايه ٿو ٿي ته الله کٽي پيو بس کیوں بابا کیے کھٹو چي ڏسو روپے میں پیسہ 100 گھنا صحیح छा तव्हां जे मुल्क में 100 पैसा न आहिनि छा आहिनि न पोइ चओ न रुपए में घणा पैसा अॻे असां वारे ज़माने में रुपए में आना हूंदा हुआ 16 ठीकु आहे न साईं रुपए में पैसा 100 मूंखे थो चए ॾिसो 100 पैसा आहिनि न उन मां हिकिड़ो पैसो कढिबो ठीकु आहे न साईं त जेकॾहिं हिकिड़ो कढिबो त थी पवंदा 99 बाबा बसि त कयो यार हाणे चओ त खणी दुआ घुरां एड़ी फशरी वारो जलसो तो मां कोन कंदो आहियां सुकून सां ॿुधंदव त ॿुधायां पाण में ॻाल्हियूं कचहरियूं तवजो कोन कंदो पोइ मां छा तव्हांखे अर्ज़ कयां महिरबानी करे थोरो आराम सां 2 मिंट वेहो सुकून करे तव्हांखे घणो कोन थो सिड़ायां थोरो थो तव्हांखे विहारियां बसि त कयो न भला वरी कीअं ईंदे छो भला कसम खयो अथमि छा ॿीहर न अचण जो या तव्हां कसम कयो त बसि वल न ॾे लूखा सां दोस्तो हाणे हुन हमरा चयो सही तव्हां था चओ त अलाह जे नूर मां नबी जो नूर निकितो ठहियो त पोइ अलाह माना मिसाल 100 पैसा हिकिड़ो पैसो कढी छॾियोसीं त 99 थी पिया रुपयो त खुटी पियो न माना अलाह जे नूर मां नबीअ जो नूर जो कढियो त पोइ नबी जे नूर निकिरण खां पोइ अलाह त अधूरो थी पियो मुंहिंजो मां तुंहिंजो ॾोह कोन्हे अबा तोखे पढ़ायो उस्तादन अहिड़ो अधूरो आहे जो तूं अलाह पाक खे माज़ अल्लाह अधूरो थो ठाहे ॻाल्हि हाणे ॿुधो त रुपयो 100 पैसे जो नालो आहे जे 99 पैसा हूंदा त बि रुपयो नाहे इहो न था जे 100 पैसा आहे त बि रुपयो नाहे कोन था सम्झो जे हिकिड़ो पैसो खुटल आहे त बि रुपयो न चइबो जे हिकिड़ो रुपयो वधियल आहे त बि रुपयो न चइबो छाजे करे त 100 हुन जी हद आहे हिक खां शुरू थियो 100 ते पूरो थियो हाणे जेका शइ महदूद आहे जूं हदूं ठहियलूं आहिनि उन मां का शइ कढबी त खुटी पवंदो ॿी शइ विझबी त वधी पवंदो ईअं न सही छो त महदूद आहे ईअं न सही बराबरि 100 मां पैसो कढबो त खुटी पवंदो पर जे ॿियो 100 में पैसो ॻाल्हाइबो त वधी पवंदो हाणे और लालू राय कवारा तव्हां ॿुधायो त अलाह जी हद आहे
ॾाढे ॻाल्हि आहे 2 माइल 100 माइल 1000 माइल नूर मण 10 मण करोड़ मण अल्लाह पाक जी हद आहे ला हद लहू वला मिसल लहू वला निद लहू वला जिद लहू वला शरीक लहू अज़लियुल अबदियुल सरमदियुल ला शरीक लहू। असां अहले सुन्नत जमात जो जंहिं रब ते ईमान आहे उन हद को अल्लाह हद खां पाक आहे। न ख़ुदा जी इब्तिदा है न ख़ुदा जी इंतहा है न ख़ुदा जे साजड़ा न ख़ुदा जे खाबड़ा न ख़ुदा जे तहता न ख़ुदा जे फौका न ख़ुदा जे यमीना न ख़ुदा जे शिमाला। ख़ुदा पाक जी ज़ात बाबरकात तमाम क़यूदात खां तमाम हदूदन खां पाक आहे। पोइ जेका ला महदूद शइ आहे ला महदूद ज़ात आहे उनखे शइ बि असीं कोन चवंदासीं। पोइ ला महदूद रब जे फैज़ वारे नूर मां जेकॾहिं मुहम्मदी नूर निकितो जंहिंजी हद कान्हे उन मां मुस्तफ़ा जे नूर निकिरण खां पोइ खोटी ईंदी कान का। ऐं 2 नंबर में नूर खे खोटी नाहे ईंदी। नूर खे खोटी ॾिसो अवां हिकिड़े न ॿी आने जी मेणबती खणी हिते ॿारियो बाबा मेणबती खणी हिते ॿार मिसाल अवां हुनखे माची सॼी तीली हई मेणबती हिते रखियव उनखे तव्हां ॿारियो। हाणे उहा मेणबती ॿरे थी 1000 मेणबतियूं ॿियूं खणी आ उन मां दुखाईंदो ॿारींदो वञ दुखाईंदो ॿारींदो वञ दुखाईंदो ॿारींदो वञ। मूंखे सच ॿुधाए त हुन पहिरीं मेणबतीअ जो नूर खुटंदो खुटण खपे। 100 ॿरी वियूं 1000 ॿरी वियूं उन मां निकितियूं त मुजादा ॿियनि खे बि मुजादा एतिरो सारो जो हुन मां मावाद खज़ानो निकितो आहे उहा खुटी पवे पर कान खुटंदी छो त इहो नूर आहे रोशनी आहे। पर यार इहा वरी बि मुहताज आहे धागे जी मेण जी धागो सड़ियो ख़तम थी वेंदी मेण सड़ियो ई ख़तम थी वेंदी जेसीं ताईं हिन में धागो आहे मेण आहे त इहा कान खुटंदी। हे मुंहिंजा प्यारा दोस्त मुंहिंजो रब मेण वारो धागे वारो नूर नाहे। अल्लाह नूर समावात अर्द अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक क़ुरान में फरमायो आहे त मां अहिड़ो त रब नूर आहियां जो ज़मीन नूर कयो वेठो आहियां आसमान नूर करे छॾिया अथव। इते अल्लाह नूर समावात मां मुरादा मुनव्विर समावात वल अर्द अल्लाह ताला नूर कंदड़ा मुनव्वर कंदड़ा रोशन कंदड़ा आसमान खे बि त ज़मीन खे रब करीम जो अहिड़ो अज़ली अबदी क़दीम नूर आहे जो हिकिड़ो मोहम्मद अरबी आहे। ख़ुदा ताला फरमाए थो मां काइनात पंहिंजे नूर मां पैदा कया मुंहिंजे नूर में खोटी कान ईंदी। अरे असांजो सिंधू दरिया हुआ उन मां राइस केनाल निकितो आहे दादू निकितो आहे मुजादा नारो निकितो आहे मीरवाह निकितो आहे रोड़ी केनाल निकितो आहे त बि दरिया कोन थो खुटे पियो सदाई पियो थो वहे। असांजे अबनि ॾाॾनि पढ़ण खां कई वाह वही विया पर दरिया वरी बि दरिया हुआ। अरे जेके वाहन खोटण सां दरिया नथो खुटे त मुस्तफ़ा जे नूर पैदा थियण सां अल्लाह जो नूर चओ अल्लाह जो नूर वहाबिन जो को अलाह शायद 100 पैसे वारो आहे जंहिं अलाह ते ईमान अथनि तंहिंजी हद 100 पैसा आहे। हिकिड़ो पैसो कर त हिननि वारो अलाह 99 थो वञी बचे खुटी थो पवे। असां अहले सुन्नत जो अक़ीदो आहे असांजो अल्लाह अज़ली अबदी रब करीम आहे असांजो क़दीम रब आहे जंहिं रब करीम जे ज़ात बाबरकात खे हद कान्हे। ख़ुदा ला महदूद आहे पोइ जेका ला महदूद ज़ात आहे उन मां मुहम्मदी नूर ठहियो त खोटी ईंदी कान का ईंदी अदा। हिकिड़ो मुला है हिरी पियो आहे तव्हां चवंदा छा ते हिरियो आहे इनखे हेरूं घणियूं आहिनि ख़ासि करे तव्हांजे लाड़काणे वारा त अहिड़ा हेरा कहनि अहिड़ा हिरल आहिनि मुंहिंजा अदा राजनि खां खणी पुछो ओड़े पाड़े वारनि खां आधी राति ताईं माण्हुनि जी निंड बिड़ाए छॾींदनि। अहिड़ी हेर अथनि सिर्फ़ु ख़ुदा कंहिं मुस्लमान खे अहिड़ी हेर न ॾे। दुआ कयो अलाह कंहिं मुस्लमान खे अहिड़ी हेर ॾाढे त ॻाल्हायो दुआ बि महांगी थी लॻे वजा। ओड़े पाड़े वारनि खां पुछो न जेके हिन सां गॾु रहनि था पढ़नि था उथिया वेठा वरी हिन खां कावड़ जी हलिया विया उन खां पुछो अमरान जा प्रकार अहिड़ी हेर अथनि जो तोबा। हाणे वरी ॿी हेर पई अथनि उहा पुराणी हेर त हले पई माशाअल्लाह पर मुजादा हिकिड़ी वरी ॿी हेर जाथे थो वञे उहो ठिकर क़ुर मथे ते जिन्सी खणी मथे ते बाबा हे क़ुर आहे मां क़ुर खणी थो चवां त नबी नूर न अथव। माण्हू ग़रीब सादा वीचारा उहे छा चवनि
यार कुरान मथे ते खेड़तस अब असांजो कुरान ते भरवसो आहे अब हाणे लालू राय कमे अॼु हो निभागो मुला हुजे ऐं कुरान मथे ते खणी चवे त रात नाहे मञींदव ॾाढे ॻाल्हायो जेकॾहिं कुरान मथे ते खणी रखी ऐं चवे लालू वारो मां कुरान मथे ते रखियो वेठो आहे रात नाहे अवां छा चवंदो अल्लाह सचो कुरान सचो तूं कूड़ो तुंहिंजो पीउ बि कूड़ो हा या न कुरान पाक खे वठी वेढ़े कुरान पाक खे रेशमी कपिड़ो वेढ़े 10 रुपए जी मिठाई विरहाए कुरान रखो जारे में मुल्ला सां अहिड़ी कहिड़ो बुरड़ो करे ॿारनि सां कूड़ो कूड़े जो पुटु कुरान पाक मथे ते रखी कूड़ थो हणे तव्हां न टिजो मता चओ त कुरान खयो अथई मुंहिंजा अदा ख़ौफ़ न कयो हुनखे चओ कुरान सचो आहे अल्लाह सचो आहे पर तूं कुरान ते कूड़ थो हणे पियो असां तुंहिंजी ॻाल्हि कोन मञींदासीं अल्लाह कुरान में चयो आहे त मुहम्मद नूर अल्लाह ताला फरमाए थो क़द जाअकुम छहोसी पारो सूरत माइदा अल्लाह पाक जो कुरान आहे रब ताला फरमाए थो क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन इंसान ॿुधी छॾियो मां अल्लाह पाक जे ज़ात मां बरकात वटां अवां ॾे 2 शयूं आयूं आहिनि हिकिड़ो तव्हां ॾे नूर आयो आहे ॿियो तव्हां ॾे रोशन किताब आयो आहे नूर मां मुराद मुहम्मद रसूलुल्लाह आहे ऐं किताब मुबीन मझा मुराद अल्लाह जो क़ुरान आहे असां ॾे मुहम्मद अरबी बि आयो ऐं असां ॾे क़ुरान बि आयो मुहम्मद करीम खे अल्लाह नूर चयो आहे क़ुरान पाक खे अल्लाह ताला मुबीन किताब चयो आहे हाणे क़ुरान थो चवे त मुस्तफ़ा नूर आहे मुल्ला क़ुरान खणी थो चवे त नूर नाहे मुंहिंजा प्यारा दोस्त चओ त क़ुरान सचो मुल्ला कूड़ो ॾाढे चओ क़ुरान हाणे वरी हाणे ॼाण तव्हां वटि पहुता इजो आया अॻे त क़ुरान खणी चवंदा हुआ त नबी बशरा नूर कोन्हे हाणे वरी क़ुरान खणी क़ुरान खे वोट ॾियो क़ुरान खे क़ुरान खे क़ुरान खे अब हाओ या न कंहिंखे वोट ॾियो क़ुरान खे क़ुरान खे अब हाणे ॻाल्हि ॿुधो तवजो कयो असांजे महबूब लाइ चवंदा आहिनि त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं नूर हो त पोइ शादी छो कई नबी जे नूर हो त पोइ खाधई छो पे नबी करीम नूर हो त पोइ निंड छो पे कई नबी करीम नूर हो त पोइ धक लॻा नंद मुबारक छो शहीद थियो नबी करीम जे जिस्म मां रत कीअं वठी जे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात नूर आहे त पोइ वरी औलाद किथां थी छो त औलाद न थींदी आहे नूर खे नूर खाईंदो कोन्हे नूर खे निंड कान हूंदी आहे नूर खे रत कान वहंदी आहे नूर निमाज़ कोन पढ़ंदो आहे इबादत कोन कंदो आहे इहे सभु नबी करीम कम कया पोइ नबी करीम नूर की आहे तंहिंजे करे नबी करीम नाज़ अल्लाह नूर कोन्हे इन जो जवाब त मां पोइ थो ॾियां हे था चवनि नबी पाक नूर हुयो त पोइ खाधई छो पे हे था चवनि वोट क़ुरान खे ॾियो सच ॿुधा मां तव्हां खां पुछां थो क़ुरान जीप हलाईंदो आहे ॾाढे ॻाल्हि आहे क़ुरान कांच पाईंदो आहे क़ुरान टोपी पाईंदो आहे क़ुरान ॾाढी रखंदो आहे क़ुरान मुछूं कूड़ींदो आहे ॾाढे त ॻाल्हायो क़ुरान खे वोट ॾियो क़ुरान खे वोट ॾियो JUP खे वोट ॾियो मुल्ला फज़ल रहमान खे ॾियो मां तो शाबसा में फिल्मी एक्टरियाणी खे वेझी हुजे त हार विझूं चाहे मुल्ला जो मोहकारो कयो आहे अला समझो था लाइ न हिकिड़ी माई आहे मुसरत शाहीन आहे फिल्मी एक्टरियाणी उहा थी चवे त मूंखे आलमनि जो अदब आहे दाढ़ी वारनि जो अदब आहे आलमनि तां सदके वञा कुर्बान वञा मां बेअदब कान खणी फिल्मनि में कमु थी कयां सिनेमा में कमु थी कयां पर पोइ बि मुस्लमान आहियां आलमनि जो हया हुआ पर जॾहिं फज़लूअ खे पेशाब बि कोन कंदसि अहिड़ी भिती अथसि अहिड़ी लॻी अथसि मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अदीज़ो उहा बि सुञाणे थी गुनहगार ज़रूर आहे पर नबीअ जे गुस्ताख खे सुञाणे थी पई नबीअ जे बेअदब खे सुञाणे थी त जेको हुज़ूर जो गुस्ताख आहे महबूब जो बेअदब आहे उहो मुंहिंजा अदा एहतराम जे लाइक़ु नाहे अल इज़्ज़त लिल्लाह व लिर्रसूल इज़्ज़त अल्लाह जी आहे अल्लाह जे रसूल जी आहे ॿियो मोमिन जी इज़्ज़त आहे मुनाफ़िक़ जी इज़्ज़त आहे कान अदा हाणे हे था घुरनि वोट कंहिंजे लाइ क़ुरान लाइ तव्हां वटि अचनि न त चइजो तव्हां क़ुरान हो
تاں تے قرآن کے ووٹ جو قرآن جو فارم بھرایو ہے نا فلانے حلقے میں جا صوبائی قومیت قرآن امیدوارا ارے کھٹری جا پٹ تو کھٹری آ تو جی ماں کھٹیانی تو جو پیو کھٹیانی مجھا آدھا تو کھٹری کھٹری جو پٹ تھی کر ہانے ماں موری پٹ پسر خون بن جی ہوا ہانے وری صوبرو تھی پیو ہانے وری تو قرآن کے ووٹ جو ارے تو کیا قرآن پیدا تھی پے تو قرآن جے پنے جے برابر بھی کونا اسا قرآن تا قربان ہوں تو کہ خدا جو قسم سنی قطعی ووٹ کون ڈیندا خبردار خبردار ہو سنی ہو متا پنجو ووٹ حرام کیو تھو متا پنجے ووٹ کے ضائع کیو تھو شریعت محمدی مطابق ووٹ جو ان بے ادبن کے ووٹ نہ جو چھاجے کرے تے گستاخن بے ادب ہن ان کے چارے توا موکلی دو اے ہانے سائیں پیا چون طالبان افغانستان میں کامیاب تھان پاکستان میں بھی اساں جی حکومت کندا سے اساں تا جو اچو تے خبر پے انشاءاللہ تعالی چبو تا کا مریوا جو لولو تو حج تے ونے پاکستان میں سنی اڑا پادر ہنا تو جو دنیا نے سدی انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا ہن جو جنازو کڑندو ہنن وارا طالبان بھی آیا امریکہ جا پٹھو بین ایجنسن جا غلام بین جے چوڑ تے وہن وارا مسلمان کے وڑھائے تباہی برباد کو تھن اے مسلمانیا رب کریم جی ذات بابرکات شرسا کے پناہ جے مجاہدہ خبردار سے جو یہ بے ادب گستاخ تھو یہ ووٹ ڈیڑ جا حقدار کول تھو اجو تا وٹایا کجی کلے تے ہن تچن اسا کے وزیر اعظم صاحب کے صدر کے کہن ملتا اسا کے کتاب نشان تھی ملے قرآن کے میں نشان جی ضرورت ہے کتاب قرآن ہوئے تے اے قرآن بھی ٹھپا گھرندو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمایا تو مجھے قرآن قیامت تک قائم ہے قرآن نہ کوئی الیکشن میں بھی ہے قرآن کریم نہ کوئی صوبائی میں بھی ہے نہ کوئی قومی میں بھی ہے قرآن جو قانون قیامت تک زندہ باد اللہ تعالیٰ فرمائی دو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن پاک مومنن جے لا شفا ہے رحمتا ظالمن جے لا خساروئی دھوکوئی نقصانا انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن حق وارن جی حمایت کندو قرآن پاک کے صحیح معنی میں حق وارا سمجھنتا پیا یہ قرآن جے نالے ووٹ وٹھی سبانے چوندئی تو قرآن تو چوے نبی حاضر ناظر نہ ہے قرآن تو چوے ولین کے طاقت نہ ہے قرآن تو چوے قبا ڈراہے چھجو قرآن تو چوے جنازے کھا پو دعا نہ گھرو قرآن تو چوے چہل قدمی نہ کرایو قرآن تو چوے عرس نہ کیو قرآن تو چوے یاری نہ کیو مجاہدہ قرآن جے نالے ووٹ وٹھندا پر گالیوں قرآن جے خلاف کندا قرآن میں لکھلا تا محمد حاضر ناظر قرآن جے تعلیم میں ثابتا تا جڑے کو دعا گھرندو اللہ پاک ان جی دعا قبول کندو جنازے کھا پو دعا گھر تب خدا قبول کرے تو کہ قرآن جے نالے ووٹ وٹھی چوندا تا آزان کھا اگ میں صلاۃ و سلام نہ پڑھ جا قرآن تو چوے جڑے ونئی تری پڑھ آزان کھا اگے پڑھ توڑے قرآن تو چوے جڑے ونئی تری پڑھ آزان کھا اگے پڑھ توڑے جو ٹائم مقررہ فجر جو ٹائم مقررہ سومڑی جو ٹائم مقررہ فجر جو ٹائم مقررہ رمضان جا روزہ مقرر حج جو دہاڑو مقرر رب تو چے بیوں عبادت مقرر پر عربی محمد جو درود جو ٹائم بھی کونے کرے بڑے طریقے پر دوستو عزیزو مجھا دوستو بھائرو ہانے سچ بدھائے جو تا ہی سبحان قرآن جے نالے ووٹ وٹھی اے مسلک اہل سنت و جماعت خا بگڑن پھیرن تے تسا ناگ کے کھیر پیاریو سے ہاو یا نا کہ کھیر پیاریو سے سنی امیدوار ڈسو سنی عقیدے جو اہل سنت جماعت جو جے کرے تہاں جے تک میں کو علامہ شاہ احمد نورانی جے تک مجھا دوست جماعت جو ہو جے یا کو مسلک اہل سنت جماعت جو ہو جے بریلوی مسلک سا تعلق رکھے شیعہ بھی نہ ہو جے وہابی بھی نہ ہو جے اہل حدیث بھی نہ ہو جے چکرالوی بھی نہ ہو جے داریو بھی نہ ہو جے تو ووٹ جو حقدار وہ ان کے ووٹ ڈبو چھو تو صبح اسا جی گال کدو اسا جے عقیدے جی گال کدو اللہ تبارک و تعالی کا دعا ہے شر خدا اہل سنت جماعت کے کامیابی عطا فرمائے ماں تہاں جے خدمت میں ورک کرن کون آیو آیا اور دعوت نہیں ماں تنی آیو آیا پر وچ تے گال جو چنڈرے جی اچی وئی تو پو چنڈرے جی گال تے کرنی پئی جی وئی نا یہ تواں کے سبحانے قرآن جے نالے ووٹ وٹھا با قرآن کے ووٹ جو جو بابا قرآن کریم جو وضو بھجندو آ تو جو تو ملا سمن کا پو وات پٹجی دونے آو یا نا وضو پہرے دھک سا ویو ہن پو تو وری قرآن کیا سے تو کے ووٹ کیا دبو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام
محبوب کریم علیہ الصلات والسلام جڏهं مکے پاک میں اللہ جے حکم سان اعلان نبوت جو کयो تو حبیب پاک علیہ السلام کے جيڪي اڳي ماڻهو امین چوندا ها اهي سڀ دشمن ٿي پيا.